shema mpa mamunyina ajo. Emma mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso. So amamu nsamwa yansa kanda numre yesu nwa dwane de baso mwa Kasiebo yi. Ni nyina da frapo ye mantam no emwachema boabo ba bia yetie yi. Eye kua frakoma studio su, akua frakoma batampa. Ni studio na yete age ba betwo ne srani abasa ede amawo. Ghana adeshman ba sabi yedi bayi. Ya boabo anu fri kwadwo apel Kasiebo dem. Ni awubetia bi ni sesese aye ani pipi guru bi dia tu dwasses ya to abasesi a ayi ani pipi fanka kurafo a Ghana man pedi abedi akire obe se poto na wo pani bi su kire musa wo man Ghana se yempel woni monyamfo akino foriata wo se ne so sana hene ebi mada planting for food and jobs market na ne ho akiri no wura bi se sebe nyansa bi ani Kasama for wano akasama bayin chem say National Cathedral anka wasa Ghana fo nyina ye bom ni ade na se chencherenche pa ema nana adodankwa akufu ado wo wura bi su dia tu dwa say something no abua papa bambam se jana so peme sa ko abitedua abusiana nyumere yansam ne doso papa ne yakruchi ni nyina da every kwadwa pa newsroom ya de abetena no akua frankoma studio sa ya betwe ne srani abasa ade ama wona kase na sepiesie enko ema ya na boafo bempama plaza hotel ye trinity awasabi plaza hotel Alhaji Hankuri Enterprise asanso ana Ahenkan FM marketing department afei Jubilee Hospital fonsu jina ye chiachitaipa ya de Kasiebo abra wo fili gado chino aye YouTube ni Facebook agentre 0594 841044 no ye SMS sports for ne babanti semadua santami pepa Kasiebo ene ye de besom wono na information centers no ya form samba ma wo mo ansa say ya ni abrepa numre ne ye de Kasiebo eba wonum baburu aduonum akeka kwada duosia so ena eboato Kasiebo no apetimu Ahenkan fo wote yanka eyeme afia ampofowa mene mame akua janewa afe Ghana de shemamba ya de mo vem Kasiebo ni ye dwetem na ya tesem sei edem owura ba ko akane na wo pra se ko beto de so aba no abeye mrahye badwani de ma de hye wonom ewo pon katamanso abatro preso so wan pipi amanyakuo ni di mu nenso ye ya antentam onubanyamfo Hobson ya via doye dia tudwa wo se Ghana man pedi abedi eche Dr. Lahaji Mahmudu ba me onenam ha wo tete senkofo bi ka se nyame adoma 2024 wo mde de ba do se hene ha wo mde ne kwa hene wo se ade na nkasa se obeba so wamba ejina atu aheni asi ahemfo so wo mo so na bekwa kwato aba kwa akoyi enu nti wone de wahwepete takramu ahunu se Ghana man pani abedi eche Dr. Lahaji Mahmudu ba me nyame adom na delegate fo ni ko hia kwato aba no a wo bewe na awia wo bewe no bekwa akoda mako tre miensa wo se beto aba na wie no wo da tre eye owura Hobson ya via doye to ne sam so no wo ba ne eche nse utietiemu a ani pipi amanyakuo no nipa ba ko a wo mo kra epe in fact nipa kro ni hunsu kwa mo de wo mo pa ya wo mo peso mo be nipa no betu frank adema ani pipi amanyakuo no so hwemu a nipa no eyo so afa wo no na hwadwadie na afi emfidi djuma sam so aya trade and industry minister onimonyamfo Alan Kwadwo Chiramate wonu mom na nkwafo pa no essence wono no okwa fom ti fom no etna se ye pa enu nti ya panipa tu franka aye franka kurafo ama ani pipi amanyakuo no a enyu obia se Alan Chiramate Alan Cash this party. There is spirit to be in this party. Say spirit in it is any. I don't wish a yes party no communim near my party. Ma mudia mumia nyabutre. No party in Kase. They say ya be quiet too. Ubia what did you ubia? They say ubiti mama. Uba who said never papa. And then I'm off for your team. Very great communia kata behind the scene. Uda munya butre. Damu swan. Ya wogo near the other. Me say Allah will dig everybody in this country.
the general primary ma umi abedi 10 troto ho but me birthday adiche na me gasa semwe nipa wotini kai ene owura na wo pra sanka pon katamanso mra sebedwa akunya ne beba bedi no na so ya te se konfo noche ene ya santoa wo ya kwamande ya sese konfo noche hwe na yehunu sana saade no so akunya ne hwim free ne nsambo ya pon katamanso wanya MP na nditie nim se 2024 sabe ko abiem dia wo ye NPP ni people ni moja no twa eye blue red white colors no na bebe MPP ni people ene wakasa asem no eye owura Hobson ya vi adoye na wakasa wia na to say Deputy National Communications Director New Patriotic Party amanyuko no Yera George Krobia Asante wo peninsula kasesi supopi ana wo kyerem sa hwa wa man Ghana hwa se ne nei wa man ne kwana de hye bia sori mrahye bedwefo bia sori na woni monyamfo akenoforiata wo mo bonechi bona paso a wasi ni nyina ntonkoda no wo penino wa boni humodi ye papa pass no George Krobia Asante won sroka wo beka si supopi ese woni monyamfo akenoforiata wo hu ne so sa na hene ebi madam wasi efisa wa man Ghana ne eje ye ho efri kwesi broni sam ya sha asiasi ebubu ya man wasi sa na hene ne bia ba kwan so ni monyamfo akenoforiata de wadem papa kwaya wo pani afa so etoto ne niama no so bia no a waya beda ana wa kire se fiti afimpinu ni dunsia ade ba besi afimpinu ni aduonu empo na to se wo hwa man Ghana GDP gross domestic product be bia na ne nama sadia empumtuo ebe mu na eniama tete kwa forma na bibia de pefe ese bapa ne bo ne homodi ye pa no chem sa wodi anide atutu kam ne ma pani dada John Dramani dia ho a wose Anthony bebia hwese ne sidi no aho adenti kwa form na dollar na ho adenti na so wa ma pani dada John Dramani Mahama dia som na Ghana fo bukan form so wa haw ne atete a na to se wa mo enemu a wose woni monyamfo akenoforiata wa bo ne ho amodi ye papa wa no de wotidi asese Ghana focus na papai ya bode chi ane ni dibre ni agifri ni sama wasu obi beba o asuse ne wo pani abo adwuma no anya de woni akone bebo adwuma santi Ghana fo ya hwe na papai ya ma na baso kakra. You're a finance minister, so from where he's sitting, Eddie and Chichimwaba are in Chichimuno in politics, Abribiani Nipa is sacrificing. But truth being told, Yera Kenoforiata remains one of the best finance ministers we have ever had as a country. Opa, go back from 2016, or take you over 2017 to 2020. Now you share GDP growth, inflation, other economic indicators, interest rates, foreign direct investments. Let's our export against balance of payments. You share these economic issues. You share NDC Abreswa under John Dramani Mahama first step from 2012 to 2014, right? CD to dollar depreciation, CD depreciating 55.5%. These are some of the things. It is only John Dramani Mahama and then the finance minister at the time and Omar Breso inflation continuously. Afibiana inflation question. I am not against Ghana and Libya at this point. No for reshuffle. Abusiani aye Deputy National Communications Director New Patriotic Party was Namanyukono Yera George Krobia Asante. Jenko ya nim ewo enumeno Ahenkan Kasiebo nimo aye pepa Kasiebo anka seze yeti enya bo assistant ya pabam yeko na sports for na jebo ko ba for season obo de for magia boss weni no mo so abetra so na political analyst owura bi e ba no amanyo sense anka samfan wo ya de pa owura ya wasani tano de atudwa wo say planting for food and jobs market bi na aba no nyansa bia enim na chemu a wo chechem na ne say sa planting for food and job market no emu na ho wontiase ye enchirechiremu na ban de ba no wontiase titu ni aso e wo mo hye enuane na afa awrekọ chansa so no enchirechemu mo de ba nyina wono na ensiri ni tirimu ntiase enu nti no se ebra so sa ban we wotu ni hofo oya otimi de policy bi ba na so se policy no be wie mu die na afa ntoma papa fra na ye ya ban we den pa wontimi nye ade no betimi de aba fefefefa ye fro dondo na so na something dey for corner rado za anu nti wa say sa planting for food and job market no enka abanu kura ko betimi ayade bia be boa no kura chance planting for food and job pay mu no a
PFJ pemu no anka so se asem wo ho ne saban otisui planting for food and job no unhye da hunu nani say ya blue say ya green say ya red say ya black hunu so omo ton ayi anuama mankofo se munua o munji we na munua munji ebro na munua na sentia no akeke wose nka bana kasa twafuo to wose aban ekani asasi ekakakrai abana kasa ye nafuo no wose ka bana kasa wafuo a ana nkasa market semi ba mu anka mu da ho na we de nya bana nafuo wono kwa akoto afiri nkofo ho enti wose ade na mu na ho nti omunya omunioma yie na afa kura no enti mu se planting for food and jobs enti obusa se hemfa na create adwuma no hemfa na epa adwuma amankofo aye planting for food and job no se kasa hu dede kwa kasa tente etoponko yi edia. What is the component into omo fa aduanaba? Did the private people buy their own fuel and omo de train ebana? Car no omo de train bana. Who does it belong to? Until they should come out clean to explain to us the motive of the also obitra US road minister and no council tobu. Papa we so sorry ya say aduane ebo eyedin e won kran. Nti me ko sesa aduane he was in Sehi. When he made that comment, me in particular I've been advising the state, not just this government but the previous administration as well. Say go into state farms. Say we want do apamwa and obetumi for by creating jobs as well. So hauling food from that point to this place, what is the job creation impact? There's nothing there. Government might be seen to be creating jobs. It is what they call one private individual person. Now we use the same methodology. Say loaders of loaders so nipa no or intermediary or also use the same time. What is the impact? You are not creating jobs, and this is not sustainable because individual farms no more Nipa wote ni nkaba na manyo semu akwadiri mu pa political analyst owura ya wasani tano na watu asubie mu a na wo che saban we ankasa no ne bota bebre no ode banyina no ya na eto nso no se sa planting for food and job na ankasa no trimu poni de na eta che nyina nya papa na wose ni policy akese abode ni nyina da no atonsuo down flat cry. Say idea are buying or revamp the irrigation systems in the north. Almost everything. Now we're setting up food distribution points across the country or even every region. Now are buying cars and all these policies are banded by has fallen flat. You see, a policy of this nature, what you need to put in place is to ensure say at the farm gate, just like Kwame Nkrumah did, no, you have the necessary materials and as machines are added value to normal wood body. See to me the flour. Banchi to me the flour, buy it to me the flour. Into what we are telling you is that the be a producer buy it or not for the brebeno and the blonde areas no. Set up processing factories a bet turning those things into flour. Like a crab becano, you're hauling it into the various cities for sale without adding value to all your produce. A bare waste. Titile no doso nti yansa cha nyomem kakra na ne ye ho. Ni ama yi nu sumbra mu bi machine yamfama titile no doso na anu ya kofu abesua o mani nketenkete se medie o mesua asa ne ye koko share technology fi o ma pagya mu de bokoko yan yegususua koko kogu aboye kwabra ne na ne manyina group o mo chese o mo twa group picture no o mo bob brasa koko de beba paso na ya hatakura wie no oton 800 cedis ahometo nipa wuti ni kan ayo political analyst ba na manyosem o ya de pa kwadrim owura ya wasani tano ebusia ya to ansam na eswo na MPP aba wa banwam hihye ya de wadi bebre na egu aponso wo sini nyina da ayo man Ghana mpumtrotia na wadi gu aponso na wo ba mu pa no wakasa cathedral ya sori dan wo besini kasia bafu pa wo man mu sane be Christopher beko na ne yakwa akosom ekoba ne sakra Christopher betimi afi aman hudrom kura bo man Ghana mu na tse wo mu nyina kwa akosom wo ene edru baby cross wo man Ghana wo ya Ghana ni di hyenkwa de 100 cedis that is a wasene ya boabo ni nyina no de akwa akosi cathedral hu sem sai bebre na penifo bi kikaya ma penisa tinchina chen wani de wo si national cathedral tene okopie mu e won kran bubuni mantem abia ya yesi na cathedral wo mu a wo muti wo nyina ye tuom ya bom ya wo mu kongonza
wa mu nkope baby tira te se bi ma paila ye dwale ye papa na no ana kasama fo wa kasama benyi ye raboachi dankwa e de atodwa wo chem se Ghana fo cathedral na national cathedral ne ho nkwa de akwasama penina na dankwa kufu ado yetimi bona baso ye papa na ye kire wodo ene animonyam hye ema no se cathedral no ba besi no ebe ye dwumaso agina ma eye Kristo som e wo man mu enti se ne ebi mu bona paso bona chiso no wo mo hye na chese wo mu nyai wo tos na wo chem se hwe national cathedral ne kura no ebetimi aboa ye pa ma wo man Ghana ya mamuo no etimi agina efisase koba ni se wo siewie na Kristofo wiase afa na nyina wo mu behie mu o man Ghana wasisi kakro na na ye de beju ebe ma etro abaman mu ane ye pesi ebehu no enu so betimi akonkan ti se ne ye boma pani etikwa bona apaso no wasi ye nyai sade no kura na ka ye so ne mu se ne ebe ya national cathedral no betimi esi ana wo chem sa wa no boachi dankwa ene wetutututu kwan wiase afa na nyina chese wa kwa obia ene Israel susu wetimi akwa mu ho akwa suade na wo pie mu e wo pa na hwese ne nipa pempem every gronkro wo dros na ne wo mu nyina wo mdomani kire mu e wo Jerusalem bebisa wo mu so wo mo kwa akobọ mpaye mo kwa so ya akọnkyere wieti ya kwa akobọ mpaye wase eye ahomeka ye fekeke ne sika kro wo mu nam so e je no enya sem ketua enti wo besra pasa national cathedral na aban esi no wase ne papa yomu ebe boa mo Ghana etimi etumponti Ghana fo ye wanase bia ye fama mampeni na adodankwa akufo ado. But I'll tell you the truth. The economic value when we are done as a country building this cathedral, you would appreciate the number of persons that would come into this country for tourism because there is a Bible museum that is being built. I had an opportunity of living in Israel for 3 years, and I've seen the number of people that journey from around the world to come to Jerusalem on pilgrimage on a regular basis. And on this continent, Christians would appreciate that our Lord Jesus Christ came to Egypt. And so if we have a national cathedral that represents the faith of the Ghanaian people, I think that it's something that we all must be grateful to. Ghana is a very religious and sacred country. The chief imam exhibited that religiosity by supporting the national cathedral because it's a national monument and everyone should be a part of it, confident that by the time we go into the 2024 general election, we will see such a beautiful edifice there for the Ghanaian people to continually engage in their worship to God. Abusiani raboachi dankwa kasama fo edma banya wa bangwam na wa manansi owie ana watu aso wacha san wa tetete ese bi kire mu se woni monyamfo foriata wa man Ghana yesa na hene wabumra se ne san wunti a wa musi wakwa koyiska e dia ma ban se national cathedral wan fan konkwo hyem na wochem sa weya ya de kasem wasisa woni monyamfo akino foriata akoyisika dia mama penise wan fan konkwo si national cathedral na sa sika na ankopia mu e wo mra hye bedwafia wase emfumso bia enihu. The finance minister, John Ahenkan, has not breached any constitution in the withdrawal of the amount of money that was given as seed capital to the National Cathedral. You'll recall that in all budgets that were presented, I have it here, in the 2021 budget that was presented, we stated as a country that we're going to support with land, we're going to support with the secretariat, and we're going to support with seed capital. And so if, as a government, we also announced the groundbreaking, which happened on the 5th of March 2020 for the commercial construction of the face of the project of the cathedral. So you look at all of these issues. We have updated the Ghanaian people in all of our budget statements and our budget reading of the government's commitment, in addition to all other infrastructural works that we are doing. Abusia eni raboachi dankwa kasama fo edma abaya pempene wawa aba enwa emu. Obra ba kwa wakasa edema NPP amanyo kuno aye Solomon Owusu ose aban jina ya wasie se wobehye na bambwa mapa akwaso no aboye pa no se na anu ada yase amimfo adoso wa Africa ebibrema to yase enu ntia His Excellency na Adanko Akufo-Addo ochuma piesie ene ne mpanifo kanda pa mu nyina ka ba chirim enu omode ade bi ba wa ni tua NPP fo
ɛne sɛ yɛmfrɛ wɔ mmɔdin rampɔm yɛ ade sɛ wɔmode asɛm bi ba wɔn sɛ yɛfrɛ no see something say something na saa see something say something I see saw you stealing it but you say you are not the one makai asɛm bi esi yɛ ɛwɔ St. Agatha's Girls Boarding School yee ɛgɛ bi kɔ wi adeɛ na yɛsɛ nipa no ohun no so wɔ wi adeɛ o mɛkyerɛm yɛ hɔ nso deɛ yɛ pɛbrɔfo sɛmpa wɔ sɛ I see saw you stealing it yes madam is a Reverend Sister Lucy was he you what was it I see saw him you see saw he hey you see saw her yeah ne girls nkwa was I see saw her you see now was I saw her past present for here St. Agatha's yeah ko nanafo and aka brofu say enti wa muso de see something say something aba yes huru bibi aka bibi na ne omodo bad wo mu yahu de pade anwomtofo nyina ba ho kofike na tam nyina ebo ho nwom na wo se see something say something abebo se Ghana fo nyina da wo ho so ama omani ada ho kawe nti wote ho na obi ba ka asem wo ho a so otwa afecho odi oh madam asem wo ho o so otwa afecho no chill chuckling no chuckle Adaya was a baya catch say, see something, say something, Tibambo and Yami. Nani pay obejina wabeka Adama same way. Ebia no ya mim for binti. They say Ghana for one da homo bia Adan Hoso say. Obinya no bekunu nti ono so Adan Hoso nkwabobu akura no a wonni. Baabi akura onkodi agro esansa baya catch say bibi ekoso. Ena afo bi so hu ade na tetetete na koba posifo amane na posifo ba be yenhwehwemu. Enti wose ade na beboa. Enu wose say Ghana ye den Ghana ye shikroma ye shibabia ye she. Ghana for abamumbi omo pemko so te say Church of Christ for him ye re pemko soro kwan so babiara oh enti Ghana for pemko sa anti woma bamumbi enunti see something no so bababoa enti ka Ghana ya shi enna ka see something say something ma ya enko obi betimi akase Ghana ya hye na mimfo ya ba bewuram omu bewuram omu so de ompa baabi ya hye o baabi ankofo enti wom ho ase no ma be hye no ma talanku one side no mo kan kwafo tihwu mu sa enti Ghana ya hye nyina achi no obi ntimi mbehye mfimfim bedi bone esanse aban na di kan boyen kokodada se see something say something see something say something no na crime no ekofom emre bi ba ye a na kemu aye dimpa na ewiase aye din ka you expect say crime was a crime be cost wa ewiase ye din ba na ewiase ye din bi fi say e ba form kakra e very interesting to see nipa e dan ho so nipa wutini nkan wakasa dema ani pipi amando kura kasa fono ka ho bi owura Solomon owusu na ne kurakura mu no so wonte ase de ntia NDC fo aban aje ne ho aso behwe na wo mo mudi su mu dwa fa sikasa ho no ya bechichi wo mu na ne agu wo mu dwa ya gu wo mu djuba na NDC fo se chinchira twa tintiriti asa aponche ade ababo no ogbo no akwono oba ogbo no ose MPP fo su ban eye soro kokora cha NDC fo na NDC fo ade a wo mo ye no wo mu hwe ye pa se aban ne de dioma papa egu akwa mu na boa ma se sidi ye oda fo mi wanya ho ode atia sikinkenya NDC fo so propaganda wo mu nunkuntwie nti to mi kakra wo mo pa atena so nti no wo mo ya no mu boto egu no se wo mu nyae na Ghana ye ya ye nyina ye temu bi. Yes, me and for forex and more dear money and I mean then how do you expect some you more than this for the car? Then I wonder where they are coming from. Sir, on my way, your problem are you won't partner sir. And your mother do on why your crab kruma or your supermarket be ukruma. About 99.9% of and your megusa supermarket, you know, I'm on the 40. Now say a buyer who say you were warmer Africa waha, I may fried to. You were a lot of companies are a vegetable oil waha. Na yanso essence bibia imperialism or must say ya Jesse bibi e fira brochi ba bia papa ma enjiro companies e wa ha yanto nioma ama ontumi emmem mfa nipa no na wo ya ba de na obeye I was all restricted see be import aba kromu a China for bi aba ha ba be set up car company almost sent you almost Twyford ye tar so I fa Ghana for enti wa mo ho ban a enye ko no mbebe ko I don't know so ko fa pastor babra Irani brothers ni ye bi poultry de bia nkofo ye pese ye tre ya hiem a ye betumi edi sika kwakwo hiem amia ye mia local essence e ba wakoto ngukofu ye sha se ye
ngukofunu okromwa ana yade bebre e sha ase se edokore ama ye import of medicine esutu to $700 million na sa abaye hu se bebia yeduro no ye wa hohiahiem ye sidi no ntumi stabilize because de bia ye ya na ye kwa kwosesa na mom ye betua to neoma no wa e de na NDC for betra ka se omo ntiase nipa wuti ni ka wakasa edema NPP amanyoko na kasafo egumu ono waka hu binti na tres waka akukofos of Adam Pem ya start renye no ache na no mabres of Adam Pem ye we papa ora Solomon owusu abusia ya jina ni nsemi so atonkra na Bempama Plaza Hotel ye twaniti awase B Plaza Hotel awowo wana mukoda mu betimi ajojo mu hu ye enya awowo nkwa na ewudam ho wada wa wusu pie ne kware ne yakoso wo montenso Bempama Plaza Hotel sabra na ebe jojo ho wo mu hihye ya ne wo mu niema de ebafu anya sam ketwa Bempama Plaza Hotel ni hotel awokwa ewe yempotemu a wa ho ban bosem ejina brani ye papa won behwe abo ho ban wo pa any restaurant so wo ho adwane a woduro nyina da wo benye bi ewo ho Bempama Plaza Hotel ewo Achimoda enkwantenum na wo wani Pentecost asafo no ana edi enhwenim fra wo mo 0249855396 na oni penifo twetwe enkomo Alhaji Hankuri Enterprise Provisions ni General Goods dia wutwa no ukosenkim wadun waguo entibrane bedi wudwa wo ne niama no so de kama ne wupa bia wubenya ebie Alhaji Hankuri Enterprise ewo Achimoda wo Opportunity Bank no ene South Bremra Bank omo fifini pe ana Alhaji Hankuri Enterprise wo bo adwuma anya sem keto ansa na wo bekọ no kura frɛ no wo friend kura na ne toto a wotimi de niama ne brewo ewo bebi a wo entiji May 0245447138 0245447138 wo di dwa wo wankra bi a wosa woto se na ebe bekọ akire na amansan asompempem enyina ebetintino fabra Ahenkan 93.3 FM so na yemmomo emma wo yehye ye ne eda fom ye papa ebeboa amodjuma etumponti from marketing manager 0244 290093 0244290093 Jubilee Hospital swaba so mobabwa ema wapomude agira brane ntiade bi tete afa kwa no monte ne temfa ma laboratory wo ho pharmacy wo ho nti aduro na bomma sede unya afa yafu a antenenta no ko ho wo wi postnatal care so ya be sho kama kora na didie mu ne nantiemu ne sififire mu ni nyina ya be ma wakwankyere education be koso theater ho nte bia yenya wo oprehan ya be resesi ata achirin nsam bia ni ho surgery bia no papa ewo eye Jubilee Hospital theater na ejina naso ye kejua ena afen so no counseling unit wo ho wani ya wo ya akọ ho isanso mo eye clinic wo ho diabetes fo ntu ngọ ho na hypertension fo ntu ngọ ho esansa o ma shada wenu nko clinic diabetes and hypertension clinic wo ho mo hwe mo kama mo didiem mo adufam nyina ebe kotote kanti wo ho nti aduane bia nso a wo peye apomode mapa wo mu no wahu nya aduane hu bia waduane a udi a wo ye yafo nti udi a ho beto wo kanti wo ho insurance so wo mo je 24/7 eye adwuma wo ma kira kwan eni achem dabo abo kwantempo ne so amantra sam so ne so a fra Jubilee Hospital mpani 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital Wachuman Development Association Fonso Eton Safro Sene enkabo mu ne empuntuo de yepentu wachuman ncho ene nizigizage mabra be register 10 Ghana cedi Ahenkan FM abaya ne saa untimi ma Ahenkan FM afre number number na emomo number ena obetimi ni nipa no so di nketa ho ansa ena wasane usika wasane empuntuo nkwa wachuman tiase enhwema ne nsefre 0594 467029 0594 467029 abusia ye jina enkratwe so na ye de si ene agukansie ewo ho eno ye ball po anya sem keto akramante na ye krado wo mu gina kire anti no ye jemu
amom na fen wa mu di commentary no ahyehyɛ so enyimra ye producer otna afidie n'echi echinchi mafidie na fruma ema yen kwabna akim kwame asante ana edi ko Facebook Billyman technician on duty enyimra wa kenkan for me mame akuya janawa mene afia ampofowa Kasiebo na si yesi achia mo pe jama mumo